Before siqhubeke ngizocela lo mfundela ngesilungu ngifundele nge-NLT. Amen. Bana ngifuna awuqale angathi ngithanda lapho uqala ngo-3. All praise to God, the Father of our Lord Christ, who blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we were united with Christ. Verse number 3. Yeah. Yebo. Jesus. Wasisikelela ngeensikelelo zonke zomoya kwezasemazulwini indawo sikuKristu. Awu haleluya. Abantu abasindisiweyo, abantu abamamkeliso. Ukhona into kumele beyazi abangeke bayithathe emvelweni. Imvelo ngeke isho lento. Irekodwe izibhalo ezingcwele ngoba amafa asesulwini. Le ncwadi Paul mayibhala esejele eRome uyibhala uyinikeza unyalo ukuthi le ingaphelele efesi. Lena isekhulete ihamba amabandla onke ngoba abantu abakholwayo kukhona iqiniso kumele belazi. Yazi ukuthi endlini kaNkulunkulu awuhlali ngoba uzibumnandi bakhonzwa kodwa kuyakwenza ukuthi uhlale ukwazi amaqiniso ngawo. Oh hallelujah. Sometimes uyeze enkonzweni abantu bathi ngoba isimo sakho asikho sihle why usaqhubeka ukhonza ngoba unama problems unezinto ezingenzeki unemthandazo engaphenduliwe why uqhubeka uye enkonzweni uthi hayi kukhona amaqiniso engiwaziyo ngikhonza ngenxa yamaqiniso. Ithi iBhayibheli umhlaba ungakasekelwa izulu lingakabibikho uThixo kwezasemazulwini indawo he decided to design the blessing just before you. Ungakazalwa ungakafika emhlabeni ungakaqali nobona nesona ungakabi naso nesazela singakamlahli nosathane engakabi namaqhinga okubamba uThixo wahlala phansi wenza insikelelo ayenzela wena wayibeka kuKristu wathi bayofika kuKristu bayodibana nale nsikelelo uhlangane nayo ungafikanga kuKristu ikhona le nsikelelo kodwa ibekwe kuKristu. Mawufika endlini yesonto ungaphuma ungayitholanga kodwa nawufika kuKristu ngeke ungayitholi. Ngithi iBhayibheli ngaso sonke isibusiso. Ngiyafunda lapho elithi all praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who blessed us with every spiritual blessing. With every spiritual blessings. Into engithanda ngalesi sibusiso ezinye zazo asibonwa ngamehlo. Ezinye zazo azingene epokothweni. Ezinye ngeke uzibone efrijini nasegaraji lakwakho. Ezinye ngeke uzibone kwi-account yakho. Ezinye ziyajinga nje phezu kwenhloko yakho zilandela wena lapho uyakhona. Bamangala abantu ukuthi why simthakathakatheki ulensikelelo. Haleluya. Awungena emsebenzini ngena nawe
awuthi yaphangelia ngena nawe bese abantu akhona egaraji kuye akhona kwi-account yakhe akunalutho kwi-wallet yakhe kanti kunesibusisa sembethe. Lensikelelo ithi noma uja ipoison ingavumi. Jesus. Ubona siphila nje asixolelwe ngabathakathi. Abayekile abathakathi kodwa insikelelo iyanqaba. That is why abantwana bethu asibafaki lutho, asibaphusisi lutho, baphila ngale nsikelelo. And lensikelelo linamandla. Namandla linawo last year, inamandla na this year. Now this year sizohamba ngayo lensikelelo. Next year to this year izombatha lensikelelo. Jesus. Oh, hallelujah. Amen. Enikeziwe lensikelelo. Lensikelelo ikwenza phambi kaThixo kuba ngathi awukaze wona. Jesus. Hallelujah. Why can't Paul make a letter kabongwe? Ufanele ukubonga uNkulunkulu ngale nto ayenzile. Hallelujah. Unesikelele ngayi ngokuthi uthandazile nomlalo ungathandazanga. Noma usuna 3 months ungathandazi unetha ungathandazeli ukhona insikelelo ohamba nayo. Yena uSathane umangele ukuthi ngiyakuqeda kaphela ngiyamzama kazamele. Unesikelelo. Wayibona uSathane izingese uJobe wathi uJobe akaphili ngobuningi bezinkomo akabiyelwa imfuyo akabiyelwa ingcebo ikhona into evele ezulwini ambiyeleyo. Wayakuthixo wathi Thixo uJobe unenxa kuba umbiyele. Lesikelelo isebenza abantu abasanda kuphenduka lokusizwe last year. Noba ukwazi ukushumayela. Noba ukwazi ukuprofeta. Noba ukwazi ukuthetha ngelimi. Leqiniso ungalilahli. Kunesikelelo ejika phezulu enhloko yakho. Awungene bedroom yakho ingena nawe. Jesus. Awuphumi phuma nawe. Ilandela wena lapho yakhona. Abe ukhothisa emsebenzini babona le position okuye kuyaxela umsebenzi kule product abazi ukuthi kwenzwa insikelele kuwe. Xa uphuma nento yakho. Oh hallelujah. Yo. Nabafuna isikole saprincipal wabanensikelelo basibona sisiphumelela abese babe nomona bathi makaphume kungene thina kanti uzathi xa iphuma lo principal aphumele isikelelo. Oh hallelujah. Ungasefuyisi isikhundla somuntu ohamba nensikelelo ngeke kufane kuwe nakuye. Ungayifuni iposition yomuntu onensikelelo. Ungayikhalali iprogress yomuntu onensikelelo ngeke kufane kuwe nakuye. Oh, hallelujah. Amen. Ukhona umfundela funda uhleli phansi manje. Funda verse 4. Even before he made. Ngithanda ukuthi lezi zinto zenza umhlaba ungakasebenzi. uSathane akanosibopha ngalutho. uThixo wayazi ukuthi siyohamba sibe nesono enyameni. But he decided. Yes. Esazi ukuthi kuyohamba sibe guilty. Uma ukhona lendlini lazisola ngento senzileyo yekela ukuyisola kwakho thatha lamaqiniseko utshela wona. Umhlaba ungekasekela ungekabi nje ungekayenzi into okuthi uyenzile ungakabi guilty lezono zakho. uThixo emaphakadeni wadecide ukwenza isibusisa sifihle kuKristu. Ufika kuKristu before uyithole lesikelelo. Ayitholakali ngokubeka izandla. Ayitholakali ngokuphuza amanzi angcwele. Ayitholakali ngokukhotha ioil. Amen. Jesus.
ayitholakali ngokuhlala eduze komuntu osindisiweyo. Hallelujah. Lensikelelo ayihambi njenge-COVID. Ayithelelanga wasondela eduze kwami uzayifumana. Ungengabi nayo silale embhedeni munye. Xa indoda inoyesu umfazi engenayesu insikelelo iyamazi le abanye bembathe. Kuthi xa bevuka ivuke nomunye umnyasane. Oh hallelujah. Insikelelo iyamazi beshada bebabili. Iyamazi insikelelo uba njengoba bekwin-community of proper. Iyamazi insikelelo umnikazi wayo ukuba ndisekulo andisanga kulo. Hey. Iyaba isinelelo iyaba bezalwa ndawonye. And abantu abangasindiswanga, they will never understand ukuthi unento esikhamba nayo. Evula iminyango engavuleki. Bathi bethi kokwenu bathi abantakwenu bathi wena uyathakatha. Udla amandla abo. Ba ezakhe izinto ziyalungeza basilungu. Xa sebenxilile bathethe xa sebenxilile. Athapha apha efemelini kukho umuntu omumbi. Uthatha izinyanya zethu sibhekene nayedwa. Abayazi bivela kule nto bathi bayabuka ifanelanga. Oh hallelujah. Amen. Bathi bajonga ifanelanga le nto. Kanti kungenxa kaYesu owamamukelayo wathi ungamamukela kwaba khona ipackage oyinikezwe. Ungakazikhuluma izilimi, ungakawazi amavesi eBhayibheli, ungakwazi nokuthandaza nokushumeza abantu, wangena kuYesu uthola le package. Lethi yakuthandazela noma ungawazi ukuthandaza. Oh hallelujah. Amen. That is why it's in the number 10 imoto asizindawo. Imoto zenza siboshwanga ngalutho. Nathi emizimba sinamakhebula sikalutho. Imizimba yabantu igcwele izintambo bashobhiwa abantu emzimbeni. Xa manje abantu bakhulula izintambo ababoshwe ngazo singabopha intente eziqinile. Baboshiwa abantu ngamathemba avuselelwayo. Amathemba aphelayo. Bathi uThixo wakho. Yo. Hallelujah. Funda verse 4. Even before he made the world. Is that close? Njengokuba wathi ngaphambi kokusekwa kwehlabathi. Wasinyulela kuye ukuba sibe ngcwele. Wasinyulela kuye. Awuthatha makhelwane ukuthi ngakhethwa. Ngakhethwa. Sure. Singekamkhethwa wasikhetha. And xa uzochuza into awuyichuzi iyi-one. Uyichuza uba kukhona ezinye ezininzi eseduze kwayo. Bese uyachuza. Sachuza into ezininzi. UThixo ezinhle ezidalile zidalwa zasezulwini. Nobukhazikhazi nayo yonke into ekhona. Kanye nezona uThixo ayesezibonile bathi iBhayibheli uThixo walibona uluntu lonke liwele esonweni lingakaphefumuli. Wathi kulezi zono zethu wasonyula. Ulapha nje ukhethiwe. Oh hallelujah. Unandaba noma une-4 months noma une-2 years ungasayi enkonzweni njengoba ufikile nje ulapha yazi wakhethwa umhlaba ungakasekelwa. UThixo wamonyula. Yona xa umuntu esenkonzweni esena-2 years engezi ungambuzi ukuvela. Ngoba umuntu xa emamukela Yesu lensikelelo iyanqaba noma eselehlala esipotini ethafeni. Abazalwane bengasayi kuyombona iyamhambela. Sebemdelile lensikelelo ayimdeli. Amen.
That is why nokugulile abantu abangezwe uzobona, don't complain because khona into ohamba nayo. Yo. Glory to Jesus. Khona le ngoma ethi isikelelo kaYehova. Iyo echebisayo. Isikelelo kaYehova. Iyo echebisayo. Iyo echebisayo. Noma unayo imali ebank, xa unale isikelelo nje emini. That is why yena umzalwane ufumaniseka akasebenza akana income, akana mali ebank, akana mali kwi-wallet kodwa akafi. Yey. Hallelujah. Kumele ukumxelela uSathane ungathandazi ukuthi Sathane ndiyakutshela namhlanje mina ngiphila ngesikelelo. Noma uSathane ngakuhohisa athi lo msebenzi uzophela uthi noma ungapheli isikelelo ayipheli. Nakiwa lo msebenzi ngangena ngani isikelelo mhlawumbe ngiyophuma nayo. uSathane athi abantwana bayofunda ngani uthi bawufunda ngesikelelo. Uyahlala uthi ndiyosikelelo. Noma sena usilisiwe ubaba wengane kuhohisa athi awusiniswa unishiya andisiyondla ingane uthi ndihamba nesikelelo iyokondliwa isikelelo. Athi uyombathana uthi ndiyombatha isikelelo. Uyayithathaphi imali uyayithatha esikelelweni uyophila kanjani ndiyophila ngesikelelo kaYehova. Iyajabulisa. Because abantu abadidizela ekholweni badidizeliswa ukuthi xa ngifuna uba straight kukho into ezingilahlekelayo. Xa ndithi ngiyasindiswa ndithi ndifuna ukukhuluma inyani umuntu othi uzandiyeka. Andizuke sakukhupha. Yey. Ngeke usayithola i-KFC. Yo. Nama-chips awu-4. Hawu. Abantu abanintazayo bedidisa becabanga lo mlenze bephiwa ngizobe ngisawuthola nje lo mlenze. Ithi iBhayibheli abamoyikayo uYehova basweli lutho. Abamoyikayo uYehova baphukutsha. Isikelelo iyalala ukubona leyo alale mhlamba lutho. Lapha lesikelelo yenza ukuba uthi wena ungekatholi into. Ngenxa yokuYehova kukhona ama-trainings adlulisa kuwo. Enza abantu abakusarangile babe nezinto for wena. That is why don't worry. Xa umzalwane silisile ukuthi awunayo imali uThixo uzokwenza umuntu oseduze abe nayo. Xa engafuni ukukunika le mali xa ekunika iphose phansi umxolela ka-understand. Hallelujah. Umhlaba ungakasekelwa wasikhetha wena nje ushuzile. Ukhethiwe. Noma ubungakazi ushunyezwe belingakaze lingeniswe enhlizweni yakho ubungakamamukeli uYesu ngiyakutshela namhlanje ukuthi umenyiwe kuYesu ubizelwe. uYesu yona ndawo yakho yokuhlala yokufela yokugugela. Mawamukela uYesu awuqali into entsha uzami. Mawamukela uYesu uyele endaweni yakho yokuma. That is why impilo yomuntu ayikwazi ukuma iphumelele ngaphandle kaThixo. Umuntu udalwe ngokuThixo uphila ngokuThixo uhamba ngokuThixo into yakhe noThixo phakathi. Naye ubunjwe ngoThixo waxovwa kwamiswa ngoThixo soze uphile ngaphandle koThixo. Lokhu ngathi awumamukela uYesu uzakulandela le. That is why ngoba kuchadwa umuntu wasenziwayo akuvulwa i-newspaper ne-novels kufuneka iBhayibheli. Into yakuhlangane noThixo awuzokwazi ukushada iBhayibheli ingafunda. Lokho ngabhubha uzofunda inoveli noba iyabhalwa umuntu uzofunda iBhayibheli.
Yay. Noma abanetshana wenkantolo, inkantolo ayibuza ukuthi uyakwazi ukuthandaza, uthatha iBhayibheli uthiwa beka isandla sakho apho. Ufundiswe inkantolo. Wothi ngicela inkosi indincede. Jesus. Ufundiswe ngelo xesha ukuthandaza ngoba into yakhe inoThixo phakathi. You are wasting your time. Noma mamukela uYesu, ukhosola unembeza, ukusondelana nabantu abasindisiwe bathi uyithathe le ndaba kuyo. Soze kuncede into yokuzifaka mnandi bantu kuyenkonzo enkotha ndina Yesu. Amen. Jesus. Soze kuncede into yokuzifaka mnandi babe kuyothandaza, bekuyodumisa, umdumisa kanjani ukude naye. Kutheni ungasondeli, kutheni ungayivalile igebe. Yini lenkulu kangaka ehlulu Yesu? Jesus. Yini lenkulu kangaka oyishuza ngaphezu kaYesu? Yini lengaka ekubambezelayo ethi uba uYesu umyeke ukhethe yona? Hallelujah. Funda besiqedela. Even before he made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in him. Wasikhethela kuye ukuba sibe ngcwele singabi nakusoleka. Awubize ngesiphosa. Njengokuba wathi ngaphambi kokusekwa kwehlabathi wasinyulela kuye ukuba sibe ngcwele singabi nasiphako phambi kwakhe. Sibe ngcwele singabi nasiphako phambi kwakhe. Into ekhombuza abantu abangasindiswanga ukuthi bebonile umncila kule veki edlule, babone kule veki izawusithi usindisiwe wamukela uYesu, bathi ayikho lento. Ayiqalanga ngale veki umamukela uYesu, yaqala emaphakadeni umhlaba ungakasekelwa. That is why into yokuhlanjululwa komuntu ayithatha amaxesha. Umuntu afana sezicaweni apha ecaweni uyangena uqawu kuthiwa hayi usunexesha elide, ngena kwesisigaba ungena esikothiwa usunexesha elide, ngoku sesiyawembathisa bembathisa kuthiwa usunexesha elide sungangena. uYesu azikho izigaba, ofika izolo uyafana nofike namhlanje. Uthi uYesu abasebenzi abaqashwa ongena ekuseni wani udanarile, ongena emini udanarile, ongena entambama udanarile. Mawuza kuYesu ona 10 years uyafana nona 1 year. Oh hallelujah. Amen. Jesus. Enye into eyenziwa uYesu ngalesikelelo wenza ukuthi noma umngelo ufika kuye uYesu uthi xa ngabe sakubuka wena ngqo akubuke ngoYesu, akubuke ngongena cala, usuke nawe ujike kungabi nalo. Inhloso kaThixo ngokuletha uYesu emhlabeni ukuba sihambe emhlabeni singenawo amatyala. That is why xa uva uba uyazisola kukho into engizile, you have a right to say ngingcwele ngiyaxolisa because ilungelo lakho. Because isono kumuntu osindisiweyo siukungcola. Umuntu osindisiweyo umeja isono uyangcola. Umuntu ongakholwa meja isono siyambulala. Siukufa kongakholwayo, siukungcola kokholwayo. Okholwayo uyasihlambulula be right. Kodwa ongakholwa kumele amukele uYesu kuqala. Umuntu ongakholwa noma engaconfessa umsizi izono zomuntu azithethelele ongoconfess uYesu engekho. Indaba iqala uYesu, lethi uYesu ibekwe kuKristu. Kudala abantu beconfessa enkantolo athi ngambulala imigwebo imanje adonse 10 years aphuma kusho usesindisiwe, akakasindiswa. I-confession engabi noYesu ayisithetheleli izono zomuntu, zibuye selegwebe 10 years kodwa izona zingakaxolelwa. Ilungelo lomuntu osindiswayo uconfess izono zakhe. Thixo ngixolele, Thixo ngithinto into engafanele uba ngiyithinte, ndithethe into engafanele uba ngiyithethe, yenza into engafanele uba ndiyenze. Thixo ngixolele, ndiza kuwe ndihlambulule. Xa ungumzali wami mhlawumbe isono ufana nomuntu othatha iblawuzi alifake ensipeni aliwashe ngesepha liphume seliklini. Impilo yomuntu osindisiweyo isono siyayingcolisa, kodwa umuntu ongakholwa siyayibulala. Ongakholwa ufile kodwa osindisiweyo ungcolile. Amen. Umdala xa ethi uyahlabelela kuvakala ivumba.
bathi nasizwa umtshingo uThixo uzivumbe. Bakukhona ukwamukeleka abantu ungamukelana noThixo. Ungabi confused ngokukhonektha nemandla ngathi awuconnectile nomnikazi wakhe. Bakenzeka ibandla likwamukela uThixo engakwamukelanga. Abantu abaningi abahlezi emabandleni bahlalela ukwamukelwa libandla. Unefakaza kubazalwane ningenza nibe lapha lothando lwenzi izandla zenu kungamukela kwenu lokubele kanti uThixo akamazi. Kuyingozi ukuhlala kwizandla zobubele babazalwane izandla zikaThixo ungazazi. Ezandleni zikaThixo ufikwa ngokwamukela uYesu. Hallelujah. Ukuba imember yebandla. But we do have members of the church and we have born-again members. Amen. 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 The members of the church, those who fellowship with us every day, benganayezi. Abekhe babhubha siyabanjwanga. Kodwa baya apha siyakhona. Amen. Iyo lento xa sidla umzimba kaYesu bayawudlulisa because lento iyabehlulela uba bana-union noKristu. Kuba esi sibusiso siza ngenxa yokuba sine-unity noKristu. Ikhona ivesi ethi ndaba ethi because we are united with Christ. Which verse is that? Verse 3. And then see, ayitsho njalo. Lokwana kafunde lokho unasikhundla funda. Yeah. All praise to God the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realm, because we are united with Christ. Lento iza emntwini ngoba united noKristu, not the town. Uyazi ingozi yokukhonza njalo uYesu ungamamukeli. Uyawa ungeka sindiswa. Umuntu okhonza isikhathi eside nabantu abasindiswe yena engasindiswanga. USathane uyamfaka ejele enzele ukuthi noba uyamamukela uYesu semshicela. Amen. Wazi nezono zabantu abakholwayo ungekakholwa. Wazi nokufanele basiko nongafanele basiko. Uthi uphenduke sewubande uSathane. Uhlebe noma unqina. Yabambelela abasabani bamanye bayesu. Yesu ngiyamthanda noma ke sibabona abanye ezikoleni sifundele sibajona. Sabazi intestines. Ufanelekile ngoba usabazi umbona uYesu angehlala namathele ebantwini. Ngiyachallenge namhlanje uba ungekafiki kuye sithi iBhayibheli kuye akukho okungenzeki. Esontweni ziningi ezingenzeki kodwa kuye uKristu. Hallelujah. Unenayo union noKristu. Noba uthandaza. Hallelujah. Ayinabo ukunceda lo. Ngifuna le verse ithi ke manje wasenza sibe msulwa singabi nakusolela. Umuntu xa enomntana akhe enetshala enkantolo, inkantolo iyamgweba. Ungutata wakhe ungabi nanto yokwenza ngoba itshala uyenzile. Uyafisa uba angathi ungalisusa lisuke. Uyafisa uba umntana bengathi ngengeboshwe avalelwe abanjwe umvalelise aphume namaketanga avayisa ayoboshwa ngoba unetshala ongeke usoze ulisuse ungumzali nobungathandi. But uThixo wasemasulwini he did it. Wabenza sathi sinamacala wawasusa amacala ethu endinanto wethu umhlaba ungekaselelo abafika kuYesu xa bemamukela amacala ayasuswa wenziwe msulwa kathi ungekho msulwa. Uthi kathi uthakatha ujibo ube ngumprofeti.
Uyazi uYesu xa esindisa ubabalo ufefe lwesi ongalwazi luyajabulisa. Ba uYesu uyamamkela lo muntu ongamfunile. Amen. Ikithi iBhayibheli thandani nje abazeni izithandazo. Ngoba uYesu uyazifuna. Your enemies one day izobathola bela inkonzo. Uzoba the problem uzohluleka ukuhlabelela uhluleka ukufakaza. Your enemies bagcwele isihlalo bagcwele isitulo bamukela uYesu bathi xa bengqina bathi ngiyambulela uYesu ngingena Yesu bendilwa nabantu ngixabana ndibulela uYesu. Uzawuthini wena ngoba uxabane nabantu noYesu? Uzawuthini kade ulwa nabantu noYesu? Bazalungena abantu bathi ngingena Yesu ngihamba izindlela zobumnyama wena obulandela abantu ebumnyameni unoYesu. Uzawuthini xa sebelapha ngoba bayesa uyenze into lontomasindiswana uthini ule-appointment naloyo muntu. One day uzawusindiswa, one day uzoba phambi koThixo angahambi njengawe ahamba konke. That is why abantu befamily xa uthe wasindiswa iba serious abantu befamily ube-compromise insindiswa because tomorrow bazawuphenduka bangenzi njengawe. Kuba wena esindisweni yakho xa abantu befamily bathi ngene ezintweni uyangena ungabona usuthando ungene ezintweni athole sezinyanya uyadla nezinyama uyafuna uyangena ukhela yonke indawo yakho. Amen. Jesus. Uthi xa bona bemamkela uYesu bangacompromise. Ukuphelela umhlaba okunye. Amen. Ivangeli ngene emntwini isana. Ivangeli ngene emntwini akayidingi akanambuzo. Umuntu wamkela uYesu akabuzi into une-answers kuphela. Kodwa umuntu xa engangenwanga livangeli ngelo lisonto unembuzo eminingi. Nokuthi ngingabuyela na? Nokuthi ngingabuyela na? Ufuna uba thina sithi kuyele yini engene kuwe? Ithini ngoba uYesu xa engene emntwini uyathela. UThixo xa engene emntwini uyamhlupha. Umhlupha nengento angazaziyo engenasiqiniseko kodwa hlupheke. Ezinye izinto asiyele engasifundanga eBhayibhelini ngoba nengene kuyakhuluma. Inama ifuna ukumenza abe msulwa angabi nokusoleka phambi koThixo. Hallelujah. Put up verse 5. It's your time. God decided in advance. God decided, not the church, not the pastor. Ungazofunda bezala ngabantu bathi if when I shut your future, it will be shut. When I open it, it will be open. Because I'm a prophet of God. God had decided before the prophets were born. God decided to bless you. You are blessed, not because you have a pastor or you have a papa. You are blessed because God is your Father. Amen. Before you were born, what's around it? What is a wanyana work? The Bible was adopted, what decided, whose father with family accessory. Ibanga is family accessory. Jesus. Hallelujah. Ibanga is family. That is why I get to Kalekis. Sure. That's why I'm not Kalekis. I'm here. Amen. Ubangeli Kalekis is the song. Aye. Uthixo xa eqalekisa ilito ngeke uyibusise. Apha endlini kaThixo izinto azihambi ngokuthanda kwabantu. Ubona nisindisiwe nje bakhona abantu abafisa bangabe ngabo lele jele. Bakhona abantu ababefisa bangathi ndingafa
uThixo akabuze emntwini xa esindisa abantu. Akahambe ebuza uba ndingamsindisa lo muntu niyavumelana naloo. Umsindisa uThixo engavumelananga nabantu. Abantu abonayo uThixo zange bacenge ukuthi umhloleleni ndamthatha ngoku. Wakuthathe ngabacelanga. Nawe kukhona zabathatha engabacelanga kuwe. Nalo mfana waqhebeza umzi wakho eNtshontsha TV uzamsindisa kasucela kuwe. When the Bible says love your enemies, it's because uzosithatha intshaba zakho azinethela. Ngesinhliziyo yakho ngoba leli ibandla likaThixo ifamily yasezweni. Ababifamily kaThixo izono zabo ziyosulwa zingabibikho babemsulwa kuthi kade benamacala aziwayo aregistered mabefika kuYesu ayesulwa ngoba ithi iBhayibheli incwadi eqala isimangalelo bayibethele esiphambanweni. Nomuntu wabanjwa eqhelese emzini wakho wambopha uThixo uyamlandelela. Nobesejela thumela abefundisi bamsindise ngoba lo muntu wakhetha umhlaba ungekasekelwa. That's why xa ubopha umuntu ejele ungambophi ngoba uyamsonda. Mbophe ngokwenza i-procedures eSouth Africa. Babangenasimilo bafakwa ngaphakathi komncedwa isimilo. So that xa ephuma ukwazi ukumamukela. Ungaphakamisa ingqondo ukuthi ayifele ejele inja ngoba ngesikhathi ukuthi ayifele ejele inja uThixo wenza izindlela zokuba ngamfumana kanjani. uFilimoni uthatha uOnesimo ufaka ejele uyafika uPaul yamshumayeza umbuyisela kuyiFilimoni uthi ndiyazi baba engenancedo kuwe andikuphoqa ukuthi umamukele kodwa ngifuna ukubona imfesane yakho ukuba ungakwazi yini ukumamukela not njengesichaka esixolelweyo but njengomfowenu enkosini. Are you ready to receive intshaba zakho as your brothers and sisters? Because insikelelo kaYehova iyabashintsha bonakeleyo bangonakali phambi koThixo. Xa umuntu right noThixo uright ngoba engekho right kuwe. Ungamangalwana baxa uphakama ushumela kukho abantu abaphumayo behamba. It's because awukho right kubo kodwa right kuThixo. Abantu benzeka bangakwamukeli noba sokusindisiwe. Isindiso yakho isitep sakhona isitambu sakhona sibone kwamukelwa ngabantu. That is why lokube wawe etsindisweni wahluleka wawa wathi izono wahluleka wabonwa ngabantu. Xa ubuza kuYesu usufuna ukumakelwa ngabantu. Usufuna ukuthikelwa ngabhokisi ngabantu but you are right now sewufanele now you qualify. Xa uye wafika kuYesu wathi Yesu ngize kuwe ngonile ndiyaphenduka uYesu uyakwamukela and xa uYesu ekwamukele wamukelwe. Abantu xa wena ukuthi bephakama abanye bafaka inhloko phansi because bacinga bala abantu bazawumukeleka ngokomukeleka enhlizweni zakho. Singamamukela umuntu ungamamukela. Uthi uyamvuma umuntu ungamvuma. Ayikho ngeke ofela kuwena ngeke ofela. Bayindlela zikaThixo ufuna uzamukela. Abantu bakhe laba bakusukela umhlaba ungasekele bengakaqali ukuqheleza imizi. Bengakaqali bangothonzi, bengakaqali ukuthatha amadoda abantu. Aba bantu bakhethwa. Balosizwe wayithatha indoda yakho. Are you ready ukumamukela as your sister in Christ? Le banda oye o Jesu monsindisi amena wele hey hallelujah amen yafala ngo wasikhethela kuye funda ngesilungu verse 5. God decided in advance to adopt us into His own family. To adopt us into His own family. By bringing us. We are asking conditions of adoption.
When you adopt somebody, that somebody is entitled to live in your house, to eat your